حکومتا هرما کردستان جاف لآودان کرنا شنگالیه کدوید پیشبری حکومتا عراق بکویتن پیشنیار جی هنه جبو آودان کرنا شنگاله که شنگالک نو بهت آوا کرن یان جی آوا ویران بوی بهت نو جن کرن ئەبێ زوو ئەمە یەکلاب بکرێتەوە و ئێمە پێمان وایە ئەمە بڕیاری خەڵکی شنگالەکانە و چاوەڕێی بڕیاری ئەوانەکەین تاکو بزانین بە چه ئاراسەیەکە ئێمە هەنگاو بنین پەیوەنددارە بە بڕی ئەو بودجەیە کە دابین ئەکرێت ئێمە ئەگەر بودجە هەبێت تااقەتمان زۆرە ڕەنگە لە ماوەی ساڵێکە گۆڕانکاری زۆر بەسەر شنگالە بێ بەڵام بەمەرجی بودجە دابین بکرێت ده روژا کنترل کرنا شنگاله قایمقام لبن وی چادره لبن دا هاتنا شاندو سردانایه که هر کسی تیجی بگوتن یه هاری کاره قایمقام تخوازه او هاری کاریا بگوتن ببکریار بله مدوی کار سر عردید ما قصبتنی نوید شنگار او ایرانه شنگال زو و بلز دوید بیت آوادان کرن هم ترسین وکی سنون بیت لیکرن سنون او سالک ترایت رزگار کرجی هتانو هاشی من دیه چو پروژه لیهاتینه او کرن جبو آواکرنا شنگالا کانو یان نو جنکرنا شنگالا ویران بوی هاو نشتیمانیا جی نرینت خوهنه ابرايا مزجم هكا في بجددين باشترة لان موقعي ويقنجة وآف وكاني وأود وي ابرايا ما باب جهري كرايا شخصية يا خلک شنگال هشتا آوره لناوا کمپین دهوکی و دورین دیتر وقت بیجنجی مرجن وگریانوان سقام گریه کا بردوام و خدمت گذاری و